Launa, ay magalas dos. 150. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Give up on my way home, yeah. Meanwhile, in our universe. Nawala yung baso eh. Nalon. Anong nangyari? Wala na tayong beer. Wala. Na pareho? Guys, gusto niyo ba ang original na bilbel? Ito, guys! Panoorin ang original na bilbel! What? Double bell! Guys, gusto niyo ba ng original na bilbel? Ito, gayahin nyo! Certified Humba Girls! Humba talaga to, guys! Napaka-humba! What's up? What's up? So, mamaya uwi na kami, guys. Ayan, sama ba? Ato, araw. Chat. Papasana o na lang ta. Ari. Agay, mabukot naman na niyawang ko, anali. Drone. Come here. Hey, drone, come here. Come here, drone. Dali. Kanunayan, ha? Pinanggad yung may kuno dyan. Pinanggad yung kuno madapa. Buang juga dam. Unsa ba ni karon? Isling ba din eh? Launa, ay magalas dos. 150. Yan, palunod ka gugma. Beer lang. Oy! Bikyo! Biki naman! Biki ho! Biki naman!
pare ana. Baka naman, GoPro, road to money. Wala. Ano na lang. Yan na lang. Ako. Nakakapoy monetize. Ano? Nanawagan ako sa mga karian, mga karagatan, mga dugong, mga kotong, unsa man diya. Unta, mamoni, si Meridel Sana, si Humba, si John Chef. Siyempre ako, di pwede, di mawala, oy. Nag-promise na mo sa usag-usa sa Team Lobocanon. Kung isa na maka-reach og 1,000 subscribers, Niya. mo na isisay sagot sa tanang outing niya. Ay, 1 million. 1 million. Grabe, di ba yan? 1 million, ay. 1,000 okay na. 100,000. I mean, 1 million guys. Sorry. Kanina, palahubog. Ako'y background sound. Ay, ikaw. Ako'y background sound sa remip. No, we have promised kung mga... Pinaserious. Promise mo sa Team Lobocanon. Ako'y background sound sa remip. Ako moabot og 1 million subscribers. Pag saan og group GoPro. Lobocanon. Sama. Trip in Singapore. O sa'yo, masulti niyo sa Team Lobocanon na wala dire. Nasa Manila. Ano lang? Guys, Shout out to Chicks Kumpatoy. Chicks kong Badoy, Mytex TV, Aljon Castro, Karen K. Jan Aguirre. Pugisima, Jan Aguirre. Mura mas siguro na? Agan. Che. Che, saan man na che nga? You know na. Ay, kulain mo dito. Ay, na, pakis mo. Pakis mo muna si Lugo. No. Ayaw ko Beso. Beso. Dali ba doon? Oh, piso-piso daw. Piso-piso, hoy. Beso raw. Hoy, mao na daw ta. Si Oklong. Bye. Elisa po bibalik sa yun. Bye guys. Bye-bye! Beso. Bye guys. 2 hours later. Daan lagi sa ilis. Timo mo. Okay lang mag-ilis daan. Kuha kayo. Pwede so, nagtay natin, drive. Bayaran. Ayan na po ako. Hindi nga na mga incheck. Mga incheck pala kay mga Korean. Uy, na may insect ko yan. China. Uy. Ilhan kayo. So yun guys, magbibihis muna kami. Tapos na kami mag-outing. So another outing na po sa next. Siguro kasama na namin yung mga ibang ka-team namin. So hindi pa kasi kami kompleto. So kaya may mga outing pa kami darating. So yun, kita-kits na guys. Bye. So yun guys, so natapos na yung outing namin. So pauwi na kami. Anong masasabi mo sa vlog mo? Okay lang. Masaya, 100%. Meet and greet, 100% Sulit enjoy. ba? Sulit ba? Sulit na sulit. Bye guys.